bak made mengenai benkan kalong halor ke jingkren jong nong aitin jong ke sarkar MDA tu dari bapa lendo bong spokesperson andre ke jingi ke janga unde umdisu spokesperson lade spokesperson marfia ke farang ngong no mulko spoil so ke jington ke jong hakane sarkar MDA tu mta mai kami ke hurar ka besir kai kham tam lele ke jingkren ke jong hangne ke don ke khobor kabal tho pin sim je ke nong bela na dhaba ne na srok ban lej bread se konsil kalong kai ka besoleran ada kumkini kintin kimi na bu kum terang ba pi kai tu ka jingmut kita ke nong bela dan ne srok na ne dhaba kale ka kintin kalong hato pi kdau yo nominated MDC besusi ne pi kdau ti ya kitu ki MDC bo pa ba lajit kata ka ke jingkli ke jang upai ba lajit knang ya kitu ki MDC ulah biar ya ka jing im ke jongki na kata kadau isa jit ikim pa support this council ndre la dak kum kiti ki kintin kimi kalau ka i ka ba ngam sui ham bale ngam sui ham pi munsin ka kintin ko ong la da bi udai judon nong biar le habadai bastan ka i biar ka don pi hak bede pan bar ka jingong ka jingu kum taw nong aikin naka sarkar MDA tu uang ba hak bede ba ka LP kamera kam de ka an ban bujli ya ka LP pi ka ka LP ka dawa de kisang phalang na du kisnam ke bamen syang ngai i bala dalong ha ka ka dur ka sarkar MDA tu kala de ban aikino hau ba pol ndo kum ba aiki u kondrat sungma ya ka tin khasi de ban IP IT ho bon tekel dan bon simti ya bede berka inner line permit ILP marbali lokom hagis nam suabon simsmai kumu minister house nam 8000 fly wongkumno ka kham jiwat si posya bani bisa si isel bani ka ILP nakata kadang ka kentu ya kene sarkar MDA tu badan menta ai hanobar bapol le ngini pe ke bo la bale ya kene ka ILP la taum la bale ye kamut ngi pai ba kidan ka hok but way po way dan ka hok pan takor ngom kasi bar soft ki na silang mat mar kata ka daw ko ong parang ong capital I wonde wilda ka jingsrong berbor kalam sia ka jingjon PE hakabide berput sam ngai isne habang pe yakini ginong lapangam bapli ginong lapangam PE ka ki karbi kata ka karbi anglong autonomous council nakapor si kapor balik karbi nakapor si kapor ije pendik ikti try nong song hakati ke caka balik ke pendik namar ka di ke jing bakla jong ke sarkar ladu ke sarkar MDA1 hadu ke sarkar MDA2 kala bakla pi kadi kene ke go pelong iba pi ke nong song jong kala pangam ya pani ki persya ke joint action committee jong ki ko per kala lej bantawa hapo DC ben bu no kata temporary oppose pertuai kui ke joint action committee ke lalit bantawa hakmat ba preston tensong yang badiwan rano da ka SF10 na i kata ka SF10 kamdan jimut AA do am special force 10 na i bala dalam kumno ide banwarano da ka kasi jantia action force 1 kabanya da na kamta ka damta ki kendau siap baginam ailat u karbi watang sin siru ban mangirung impit ban sim mantu dane sin si na ka jaka badini ka asam basong ki karbi kata ka di jingko ajanga marhi ikni khu miski singi menta ki kun samla kam jam nga trial ada ka sarkar ka ailat ka bakum kita ngata ki kun samla ki sapun ban lej ban ya sno tilang bat ketika kam pi hak bedai bat ka ILP balik bat ka ILP fi ka deg plesan lakin hidup fungut ki inomi khamat pajba haka kat pratrik Desember 2000 katai ababa apol simti kum minister wong ka kham jiwat ka balik yo bisa sposa balik bisa si isel balik ILP hato kani kadi kentin bukum no kadi ka kentin kadi ka ba insulted word kam dei ka respected word kum na kan sngo kidon ki madu person kidon yung ba sneo bhadan kidon yung ba med ba alndo kidon ba elhek nang ta kid bones kwi hakati ka por yung ba sanbor sulai ba kiwi bisan jikete hatu kisngo kumno halur ketika jingkran jumu kala di basuram
Kadang-kadang ke insult. Hajika ka insult telwat, kam de respect. Ladem nu buram kan chuam simti ya kadang suki. Hang de ka pau ya de ka jing sarong ka jungu. Kadang ka jing sarong. Siwa bum simti kum minister hang tong ladep kle. Ngadep pni. Ya ki jing sha om bang syukran dan bang syutang. Ki jing sha hato kan so kum no ba pi te kin rifun dan pleng jungki blaram ba dan rukin pleng jungki ki bedang jom. De na kada kada ko ngai i ba UDP. Lada uteng no aitin. Bade na ketika parti undang yaidon undang isong hi numbos. La sisin ke singi e ke benja ha election benwan. Kasahyar lada long ha ke gador. Kumta ngai i ba ka UDP la kum no kalai penhiar kedano yaute. Ute unang aitin yauti MDA2 mar unehi kumbang la de kren mensia jakman murkuk spoil so dei kata kata kan ngaman se ben bi jakman kumta nga kentu ya ke sarkar ba menta habe dei put usam ba filesan hang ne kadon apteng hi menta biswas bad konrak sangma hakmat amit cha ka ba 8000 kumta la long kabala tem pendep kloi no ya ke kam namar la dengi butang si butang ka ke banja namar kata continue kang don't put off till tomorrow whatever you can do today but you butang lasai ya ke ban saja menta ngimtip ka ban saja bi apa lapanga ngai iba o deputy minister bang labu kumbalai fo sa fungun kita ki pulit kinle yu te ki pulit kin buang te tang lai fo sa fungun don't come da kinong yida ki babiang banita la datang ki pulit kam don yimut mar ki pulit hang te kala don klelang ki moi ki jahit penriu na kata kata ngi don kram ya ki trais nong lojong ki banita yu kno siap ngen don kam ko ja na kapol aja ka ji ja hapleng hapok haput hapleng asam me klia hai kinut kim don menut mar ki ju badina asam ki pulit po me klia hang ta hai kin kinut menit na kata kata ngi don kam ya ki trais nong ki trai muluk ki banita ya ka kendo siap ke jongi lemdang ta ko boong muluk susam ni salong kita ginu thoding dan ni ginu tong jono re jono ha ko wi ke sini ko le sibul